Draga djeco, dragi roditelji, vi ste u školi na 3. Dragi naši mali drugašići, nadam se da ste veseli, da ste spremni, jer počinje nastava za vas za 2. razred osnovne škole, a s vama je ponovno vaša učiteljica Sanja. Dobro jutro, dobar dan, izvolite. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, dobar dan svim učenicima 2. razreda osnovnih škole diljem Lijepe naše. Evo, pozdravljam vas našim lijepim pozdravima. Dobro jutro, dobar dan. Drago mi je da je mnogo vas ovdje koji možda jučer niste uspjeli biti na prvom nastavnom danu ove naše nove TV škole. A drago mi je da ste svi vi koji ste jučer pratili TV školu danas ponovo s nama. Međutim, idemo još malo ponoviti što ćemo mi danas u ovoj TV školi raditi. Vi ćete gledati mene. Vi ćete mene i slušati. Mislite, možda, pogotovo vi koji ste danas prvi dan sa nama, da ne trebate govoriti. Međutim, to nije točno. Trebat ćete u ovoj emisiji i govoriti. Nakon govora, jako je važno da sada, dok smo u našim domovima, ne zapostavimo pisanje. Pa ćemo u ovoj TV školi danas pisati nešto malo ovdje, a nešto ćete napisati i nakon škole. U ovoj TV školi ćemo i čitati. U ovoj TV školi ću ja vama čitati priču. Vi ćete neke stvari čitati sa ekrana. Možete čitati kod kuće na glas ili u sebi. Nikako ne smijemo zaboraviti računanje, pa ćemo ući računajući u svijet matematike. I što još? Jer ovo naravno nije sve. U svakoj školi se puno radi, da nam ne bude dosadno, pa ćemo mi malo uz sve što smo do sada naveli i razmišljati. I bilo bi dobro da prije nego govorimo i pišemo, razmislimo. To će nas možda razmišljanje odvesti u zamišljanje, jer ćemo neke stvari možda trebati i zamisliti. A to zamišljanje će nas odvesti u svijet mašte, pa ćemo i maštati. Sve što razmišljamo, zamišljamo, o čemu maštamo, vrijedno je izraziti jezikom. Možemo to sve izraziti riječima, tako da ih pišemo i da ih izgovaramo, ali isto tako možemo i nekom drugom vrstom jezika se izraziti. Na primjer, pokretom ili linijama. I kada svoje misli izražavamo linijama, onda crtamo. Pa ćemo možda danas u ovoj školi i crtati. Sada molim sve jučerašnje učenike 2. razreda da pripreme svoje školske dnevnike. Vi sada koji niste pripremili dnevnike, brzo otrčite do svojih soba i donesite ih sanjuški pred televizor, jer možda ja ipak vas vidim. Dok vi idete po svoje bilježnice, ja ću ovim učenicima koji jučer možda nisu bili s nama objasniti o čemu se radi. Znači, djeco, situacija je sljedeća. Mi u našoj ovotjednoj školi imamo 2 prijatelja. To su Tin i Tonka. Pogledajte prvu sliku, oni su jako sretni. Na drugoj slici vidimo da Tin i Tonka gledaju u jednu bilježnicu. Ta bilježnica je školski dnevnik o kojoj smo jučer razgovarali.
Učiteljica Sanjuška ima svoje dnevnike, a vi ćete imati svoje školske dnevnike u koje ćete upisivati različite riječi, brojke, rečenice i na taj način ćete pokazati da vi zapravo radite i promišljate o svojoj školi. Jednoga dana kad ova naša TV škola završi, bit ćete jako sretni i ponosni kada ćete svojoj učiteljici u svoju učionicu donijeti te školske dnevnike. Vi koji ste jučer bili, vjerujem da sjedite sada na svojim mjestima i da ste već donijeli dnevnike. A vi koji ste danas prvi dan sa nama, poslušajte dobro. Pripremite neku bilježnicu u kojoj ćete zapisivati u svoj školski dnevnik bilješke tijekom ove TV škole. Možete to raditi dok ja pričam, a posebno vas molim da zapišete nešto kad vam ja to kažem. Tonka i Tin su sretna djeca i posebno su bili radosni jer su napravili školski dnevnik koji su nazvali Kad si sretan. Idemo sada provjeriti jesmo li spremni za rad. Ja ću izgovarati rečenicu, a vi ćete u svojim domovima izgovoriti ako je tvrdnja točna da, ako tvrdnja nije točna ne. Krenimo. Pronašli smo bilježnicu. Dobro, ima tu nekih koji su sada rekli ne, njima ćemo oprostiti, ali većina je rekla da. Bravo, drugoškolci. Napisali smo naslov. Napisali smo naslov školskog dnevnika na korice ili na prvu stranicu. Tu već vidim sad neko komešanje osjećam. Znači, na prvu stranicu školskog dnevnika velikim tiskanim slovima napišite školski dnevnik, da se zna kakva je to bilježnica. Otvorili smo bilježnicu. Bravo. Otvorite bilježnicu. Vidim ja vas. Napisali smo današnji datum. Vidim, tu će trebati malo pomoći. Svaki školski dnevnik treba na vrhu stranice, obično na desnoj strani vrha stranice, imati zapisani datum. Jer dnevničke bilješke su bilješke tijekom jednog određenog dana. I ta bilješka, datum, zapravo označava kada se je to dogodilo. Da bi mogli upisati datum, trebamo pomoć. Kako se ovo zove? Počinje početnim slovom K. Da čujem. Kalendar. Kalendar je tablica sa upisanim mjesecima u godini i danima u mjesecu. Pa samo da vas podsjetim da je danas 17. ožujka ili 17.3.2020. godine. Znam, niste učili pisati brojke iznad 100, ali vjerovatno znate kako se piše 2020. godina. Upišite naslov. I to bi bilo za početak sve. Pripremili smo bilježnice, upisali naslov, malo izdahnite i krećemo u jednu novu aktivnost. Evo nas pri prvom pitanju. Na što pomislite kad pročitate ove riječi? Koje riječi nema ni jedne? Spremljene su za vas. Ali prije nego što vam ih pokažem, dogovorit ćemo se kako ćemo raditi. Znači, kada vidite na ekranu riječi
slobodno, glasno i jasno ih pročitajte. Nemojte se zamarati ako vam netko kaže da razgovarate televizorom. Samo mu odgovorite, pričam sa svojom učiteljicom Sanjuškom. U redu. Znači, kada vidite riječi na ekranu, izgovorite je glasno i jasno. Može? 3, 4, sad. Krava. Konj. Kokoš. Guska. Patka. Svinja. Jako dobro. Baš sam zadovoljna s vašim čitanjem. Vidjela sam ja da su neki umorni i da su lijeno ležali na svojim naslonjačima. Njih molim da se malo probude, a svi ostali idemo dalje. Znači, sada kad ste pročitali te riječi naglas, recite mi, molim vas, tijekom čitanja tih riječi vjerovatno su vam dolazile neke misli u glavi, pa sada na što ste prvo pomislili kada ste pročitali ove riječi? Vidim ja, tu ima vrlo zanimljivih odgovora. Domaće životinje, životinje, i zoološki vrt. Međutim, hajdemo se malo zamisliti i razmisliti gdje te domaće životinje žive. Jesu li učestale u gradovima? Ili ih češće susrećemo na selu? Svi ste skoro u glas rekli na selu. Odlično. Kako bi se zvalo mjesto u kojem i na kojem žive domaće životinje? Žive domaće životinje i na tom mjestu ih puno ima. To bi onda bilo imanje. Odlično. Kada se imanje nalazi na selu, kakvo je to imanje? Seosko imanje. Bok krava. Ovdje su sada fotografije naših domaćih životinja. Brzo olovčicu uzmite u ruke i napišite riječ krava. Ja dok brojim do 5, vi upišete riječ krava. Sad. Odlično. Sljedeća životinja je ovca. Upišite riječ ovca. Gotovo. Sljedeća životinja je konj. Upišite riječ konj. Gotovo. Evo nam sada ovdje fotografija na kojoj je prikazana kokoš, svinja i magarac. Sada krećemo u drugu igru. Sada nećete pisati imena tih životinja, nego ćete naglas izgovoriti rečenicu pojedine životinje. Znači, recimo, kokoš nese jaja. Sada vi izmislite svoju rečenicu u kokoši i izgovorite. Zadovoljna sam. Kakvu ćete rečenicu smisliti sa riječju svinja? Znate šta? Sad sam pomislila kako ponekad mi ljudi imenima divnih i krasnih domaćih životinja zapravo častimo jedne druge. Ne u tom smislu nikako,
lijepo svinja jede razmrvljeni kruh. Stavite ju u seoskom imanju. Može? I sljedeću rečenicu izmislite, izgovorite o magarcu. Odlično. Sada ćemo ovaj životinjski album domaćih životinja završiti sa 2 kućna ljubimca. Ploink! Evo ih. To su pas i mačka. Upišite u svoje školske dnevnike naslove Moj pas ili Moja mačka. Ne oboje. Samo odaberite jedan naslov. Ili Moj pas ili Moja mačka. I napišite nekoliko rečenica koje mogu stanovati i biti napisane ispod tog naslova. To znači da pišete rečenicu o psu ili pišete rečenice o mački. Je li to baš vaša mačka ili nije? U ovom slučaju nije važno. Ako nemate psa, zamislite da ga imate. Pročitat ću vam priču Seosko imanje. Prije toga samo želim podsjetiti s kojim smo se likovima jučer upoznali. To su dječak Tin i djevojčica Tonka i oni žive sa bakom i djedom. Djed se zove Josip, a baka se zove Marija. Uživajte u priči. Možete i zažmiriti i samo slušati moj glas. Seosko imanje. Za svako putovanje bitan je cilj, govori djed Josip. Dobar je onaj put koji ima sretan početak i sretan kraj, nadoveže se baka Marija. Mislim da sam već spomenula kako Tonka i Tin žive u kućama koje su udaljene od naselja. U blizini Tonkine i Tinove kuće nema drugih kuća, nema ulica, trgovina, mesnica, voćarni, pekarnica. Nema čak ni tržnice, ni bolnice, ni ulice, ni trgova, ni semafora, ni pješačkih prijelaza. U blizini Tinove i Tonkine kuće samo su livade, polja i šume. Nakon dosta livada i polja smjestilo se seosko imanje tete Ruže. Umjesto u trgovinu, Tonka i Tin odlaze teti Ruži. Tako je bilo i danas. Tonka i Tin nikad ne idu sami teti Ruži. Uvijek ih u stopu prati njihova kujica Miška. Djed Josip želio je ispeći palačinke sa sirom, a nedostajalo mu je brašna, mlijeka, sira, vrhnja i jaja. Otiđite do tete Ruže i donesite mi sve što je zapisano na ovom papiriću, rekao je djed Josip. Imanje tete Ruže bolje je od bilo kojeg dućana. Tonka i Tin obožavaju ići teti Ruži. Ona ih izdaleka čuje, prije ih čuje nego što ih vidi, jer uvijek na putu k njoj pjevaju svoju omiljenu pjesmu. Znate već koju? Kad si sretan lupi dlanom ti o dlan. Teta Ruža zbilja se ima čime pohvaliti. Ima veliku kuću, velik voćnjak, velik povrtnjak. Ima i veliku smočnicu. Na policama velike smočnice uredno su poslagane staklenke sokova, marmelada, džemova i ukiseljenog povrća. S grede uz strop vise veliki koluti domaćih salama, kobasica i šunki. Pa zatim sirevi raznih vrsta, jaja složena u kutijice prema veličini, pa različite vrste brašna, pšenično,
kukuruzno, crno, bijelo, heljdino, pa tjestenina koju teta Ruža samo izrađuje. Nakon pažljivog slušanja priče, potpuno sam uvjerena da ova kratka igra i ovaj kviz za vas uopće neće biti težak. Situacija je sljedeća. Ja ću čitati rečenice, a vi ćete u svojoj glavici promisliti i glasno izgovoriti da ako je ta tvrdnja točna, jer je ta tvrdnja iz pročitane priče. Ako ta tvrdnja nije točna, ako tako nešto niste čuli u ovoj priči koju sam malo prije pročitala, reći ćete glasno ne. A ja ću prema vašim odgovorima koji dođu do mene stisnuti da ili ne. Krenimo. Tin, Tonka i Tin žive u blizini naselja. Tonka i Tin žive u blizini naselja. Tako je, ne je točan odgovor. Bravo, sljedeće pitanje, molim glasnije odgovore. U blizini Tonkine i Tinove kuće su šume, polja i livade. Šta sam to čula? Zašto sam vas poslušala? Da, točan odgovor je da. Djed Josip je djecu poslao u trgovinu. Da, ne. Ne. Yes! Djedu Josipu su nedostajale neke namirnice za palačinke. I vi biste palačinke. Nema problema, ali prvo ćemo riješiti zadatak. Je li to tvrdnja točna ili nije? Pa tako je. Želimo palačinke. Djecu do tete Ruže prati kujica Miška. Pa jasno, prati kujica Miška. Teta Ruža živi u malenoj kući. Kakva je ono kuća iz priče? Velika ili malena? Teta Ruža živi u malenoj kući. Ma ne, kuća je velika. Ne, krivo. U tete Ružinoj smočnici su police s hranom. Da. Smočnica tete Ruže bolja je od trgovine. Da. Ne, krivo smo odgovorili. Nema veze. Kod tete Ruže je zdrava domaća hrana. Da. Riješili smo sve tvrdnje sa da ili ne. Kokoši su među najpoznatijim našim domaćim životinjama. O važnosti kokošjih jaja priča se i čuje se nadaleko. Da nema kokoši, ne bi bilo ni kokošjih jaja. O kokoši pogledajte prilog Volim životinje.
Kokoš. Kokoš ima 2 noge i 2 krila. Ženku zovemo i Koka. Ona za razliku od Pjetla ima manju krestu i manje raskošan rep. Ovo je Pjetao, mužjak domaće kokoši. Tijelo mu je prekriveno perjem. Ima rep u obliku srpa. Pravi je pernati maneken. Posebno obilježje domaćih kokoši je kresta. To je crvena izraslina na glavi. Ukrašava glavu kao lijepa frizura. Kokoš ne može letjeti, ali prilično brzo hoda. Kokoš traži hranu. Kopa nogama bolje nego li mi lopatama. Kokoš se glasa kokodakanjem, a Pjetao kukurikanjem. Kada u svitanje glasno kukuriče, mislimo da nas želi probuditi, ali zapravo samo hoće reći da je on ovdje gazda. Dobro jutro. Kokot svako jutro kukuriče. Baš kao budilica. Kokoši idu na svjež zrak. One u kljunu nemaju ni jedan zub, pa ne žvaču hranu, niti moraju ići zubaru. Najviše vole jesti zrnje, crviće i komade voća. Ova koka želi popiti malo vode nakon ukusnog ručka. Kao i sve ptice, kokoši nesu jaja. Odmah nakon što ih snesu, glasno kokodaču. Jako su ponosne, kao da žele reći: pogledajte, moje je jaje najljepše. Koka ne vidi po mraku. Pa zato ima svjetiljku kad traži gliste. I hrani svoje piliće.
U svijetu matematike svakodnevno susrećemo u svom životu različite matematičke problemčiće i zbog toga je potrebno da ponekad uđemo i u školi u matematičke priče. Priče iz svakodnevnog života, jer matematika je jako važna upravo zbog toga što svakodnevno nam se u životu događaju situacije u kojima treba riješiti neki matematički zadatak. Umjesto nas u našim matematičkim pričama biti će naši prijatelji kao likovi, to su Tin i Tonka. Pa poslušajmo prvu matematičku priču. Od djedove kuće do imanja tete Ruže Tinu i Tonki treba 15 minuta. U koliko sati su Tin i Tonka stigli na imanje ako su krenuli u 16 sati i 20 minuta? Što je u ovom zadatku poznato? Poznato je da od djedove kuće do imanja tete Ruže Tinu i Tonki treba 15 minuta. Što je još poznato? Poznato je da su krenuli u 16 sati i 20 minuta. A što je u zadatku nepoznato? Nepoznato je kada, u koliko sati su stigli na imanje tete Ruže. Pa da vidimo kako bismo to mogli matematički zapisati. Kako ćemo to izračunati? 16 sati i 20 minuta plus 15 minuta. Dodali smo vrijeme od 15 minuta koliko je potrebno Tonki i Tinu da stignu do imanja tete Ruže. 20 minuta i 15 minuta zajedno čine 35 minuta, jer je 20 plus 15, 35. 16 sati i 20 minuta plus 15 minuta jednako 16 sati i 35 minuta. Kako glasi odgovor na postavljeno pitanje? Kad će Tonka i Tin stići na imanje tete Ruže? Da čujem. Molim odgovoriti cijelom rečenicom. Evo čujem neke glasiće koji kažu: Tonka i Tin stići će na imanje tete Ruže u 16 sati i 35 minuta. Čiča miča, gotova je prva matematička priča. Druga matematička priča. Ulazimo u smočnicu tete Ruže. U smočnici tete Ruže su police. Na jednoj polici su staklenke. 13 marmelada, 15 džemova, 37 sokova i 15 staklenki ukiseljenog povrća. Koliko je ukupno staklenki na polici? Pita teta Ruža. Ovdje imamo što računati. Što je u zadatku poznato? Kada rješavate zadatke matematičke ili kratke matematičke priče, izuzetno je važno da u zadatku označite sve informacije dobivene brojevima. To bi u ovom slučaju značilo
da je poznato da na jednoj polici su staklinke, 13 marmelada, 25 džemova, 37 sokova i 15 staklinki ukiseljenog povrća. Znači, svakako za matematički zadatak je važno da podcrtate brojevne podatke. Što je nepoznato? Nepoznato je koliko je ukupno staklinki na polici. Kojom ćemo računskom radnjom to izračunati? Dodavat ćemo broj staklinki marmelade, broju staklinki džemova i tako dalje. Upotrijebila sam riječ dodavat ćemo. Riječ dodavanje znači i govori nam da se ovdje radi o računskoj operaciji ili radnji koja se zove zbrajanje. Znak za brajanje je znak plus. Uvijek budite u plusu. Idemo, u ovom zadatku su čak 3 plusa jer zbrajamo 4 broja. 13, 25, 37 i 15. Idemo pogledati kako bismo to mogli riješiti. Postoji više načina, a ja ću vam pokazati jedan. Zato molim vas, zapišite brzo olovkama brojke. 13 plus 25 plus 37 plus 15. Mi ćemo ovaj zadatak riješiti na jedan način, a vi ćete nakon ove naše TV škole pokušati još nekoliko načina prikazati i pokazati rješavajući taj zadatak. Evo, mi vam predlažemo da to glasi ovako. Broj 13 ćemo pridružiti broju 37, a broju 25 ćemo pridružiti broj 15. Zašto baš tako? Razmislite. Tada ćemo pisati redom kako smo pridruživali. 13 plus 37 plus 25 plus 15 jednako 50 plus 40, a 50 plus 40 jednako 90. Sad vam je jasno zašto smo grupirali 13 i 37 i 25 i 15. Zato što njihov zbroj iznosi neku deseticu, pa nam je lakše kasnije zbrajati. Naravno da smo mi izabrali najlakši način, a malo teže načine i zbrajanje na drugačije načine ćete vi napraviti nakon TV škole. Znači, možete zbrajati 13 plus 25 plus 37 plus 15, možete kombinirati, igrati se i baš me zanima na koliko načina se može riješiti ova matematička priča. Ne možemo dugo sada o tome promišljati jer nas čeka treća matematička priča. Kako je ono bilo? Ploink! Treća matematička priča. Djed Josip ispekao je palačinke. Na velikom tanjuru je bilo 12 palačinki. Za stolom su bili djed, baka, Tin i Tonka. Koliko je svatko dobio palačinki ako su dobili jednako mnogo? Nacrtajte palačinke. Koliko ih treba nacrtati? 12. Kružiće. Odlično. U računanju se služimo oduzimanjem. Ako ste nacrtali palačinke, oduzimat ćete ih tako da ćete palačinke križati. Što je u zadatku poznato? Poznato je da je djed Josip ispekao palačinke i da ih je bilo 12. A što je nepoznato? Koliko je svatko dobio palačinki ako su dobili jednako mnogo? Tko?
Pa djed, baka, Tin i Tonka. Koliko ih je bilo? 4. Kako ćemo to izračunati? Na tanjuru je bilo 12 palačinki i svatko je uzeo jednu. Jednu je uzeo djed, jednu je uzela baka, jednu je uzeo Tin i jednu je uzela Tonka. Zato smo napisali 12 minus 4 jednako 8. Bile su palačinke jako fine i svi su rekli hoćemo još. Pa je svatko onda opet u drugom krugu uzeo po jednu palačinku. S obzirom da ih je bilo 4, pišemo 8 minus 4 jednako 4. Sad je bila frka. Svi su željeli palačinku i bojali su se da netko možda ne pojede 2. Pa su brzo odmah išli redom uzeti svatko sebi još jednu palačinku. Tada su imali 4 palačinke. Kada je svatko uzeo jednu, minus 4, ostao je prazan tanjur. Znači da je 3 puta kroz 3 kruga su se dijelile te palačinke, kojih je bilo 12. Zato možemo zapisati 12 podijeljeno sa 4 jednako 3. Kako bismo mogli odgovoriti na to pitanje? Da čujem? Tako je. Svatko je pojeo 3 palačinke. Ili 4, ili 3. Još jednom dobro promislite prije nego što kažete odgovor. Nadam se da ste matematički račun svi zapisali. A sada je vrijeme da nastavimo s pričanjem naše priče. Najeli su se naši likovi palačinki i sada nastavljamo s pričom. Gdje je Miška? Naslov je drugog dijela naše priče o Tinu, Tonki, baki Mariji, djedu Josipu i, tako je, teti Ruži. Osim smočnice, teta Ruža hvali se domaćim životinjama. U štali su krave i telat, u svinjcu svinja i praščići, u kokošincu kokoši, pjetao i pilići. Tin i Tonka uvijek pozdrave sve stanovnike imanja. Svaka životinja ima svoje ime. Konji se zovu Carlos i Jean. Krave su Esmeralda i Marisol, a praščići Pedro, Sandro i Ferdo. Teta Ruža sve je životinje nazvala prema likovima iz španjolskih sapunica koje voli gledati. Zato Tonka i Tin tetu Ružu zovu Rozita. Dođite da vam napunim košare, pozvala ih je teta Ruža u smočnicu. Stavljala je u košuru sve što je djed Josip napisao na papirić i pričala o novim dogodovštinama stanovnika njezina imanja. A onda je počelo jako puhati i glasno je zagrmljelo. Tonka, Tin i teta Ruža izišli su iz smočnice, a vjetar ili propuh, ne znamo baš točno, zalupio je vrata umjesto njih. Tin i Tonka žurili su kući. Na pola puta Tin je uzviknuo: a Miška? Gdje je Miška? Joj, izgubili smo Mišku. Tonka je rukama prekrila usne i počela vikati:
Miška! Miška! Tonka i Tin tražili su Mišku. I tražili. I hodali. I tražili. Dozivali su je. Hodali i tražili. Ali Miške nigdje nije bilo. Teta Ruža čula je zabrinutu djecu kako dozivaju i pridružila se potrazi. Tražili su Mišku i u šumama, i na livadi, i u voćnjaku, i u povrtnjaku. Nigdje je nije bilo. Već se spuštao mrak, a oni su i dalje tražili. Baka Marija jako se zabrinula i krenula džipom po njih. Čim se dovezla u dvorište, iskočila je iz džipa i uzviknula: Tine! Tonka! Tin i Tonka odmah su se javili i ispričali da su izgubili Mišku. Idemo kući, djeco, Miška će se već vratiti. Psi ponekad vole biti lutalice. Nećemo, govorila su plačnim glasom djeca. Čekat ćemo i tražiti našu Mišku ako treba i cijelu noć. Teta Ruža otišla je do smočnice po malo svježeg domaćeg kruha. Čim je otvorila vrata, spotakla se i zamalo pala. Gotovo je pala na Mišku koja je ležala uz vrata smočnice držeći među šapicama veliki komad smeđe kobasice. Kad je vjetar zalupio vrata smočnice, Miška nije uspjela izići, pa je ostala u smočnici i čekala da netko dođe po nju. A tu si, Miškice, viknula je Ruža. Miška je od veselja počela skakati i mahati repom. Tin, Marija i Tonka dotrčali su do smočnice i kad su ugledali Mišku, svi su zajedno zapjevali. Kad si sretan lupi dlanom ti u dlan. Nakon čitanja i pročitane priče o seoskom imanju i kujici Miški, malo ćemo se za kraj poigrati riječima. Razmišljat ćemo o značenju pojedine riječi. Evo, ovdje smo odabrali riječ sapunica, riječ priča i riječ domaći. Te su riječi bile u našoj priči o Miški i smočnici tete Ruže. Pa krenimo. Kako ćemo to raditi? Ovako, djeco. Vidite da u ovoj rečenici, pisanoj crnim tiskanim slovima, nedostaje jedna riječ. Ja ću pročitati rečenicu i vi ćete od 3 ponuđena odgovora odabrati jedan za koji mislite da treba smjestiti između riječi mnogo i riječi životinja. Krenimo, probajmo pa ćemo vidjeti koliko ćemo biti uspješni. Teta Ruža ima mnogo sapunica domaćih priča. Tako je, domaćih. Teta Ruža ima mnogo domaćih životinja. Životinje se zovu prema likovima iz televizijskih sapunica ili domaćih ili priča. Sapunica. Teta Ruža ima mnogo o životinjama na svom imanju. Ima mnogo sapunica, ima mnogo domaćih, ima mnogo priča. Tako je, teta Ruža ima mnogo priča o životinjama na svom imanju.
volim jesti kruh svoje bake. Kakav je kruh? Volim jesti priča, kruh svoje bake, volim jesti domaći kruh svoje bake ili volim jesti sapunica, kruh svoje bake. Tako je, volim jesti domaći kruh svoje bake. I sada ste vidjeli da sapunica znači televizijska serija, tako ju zovu bake i djedove i u razgovornom govoru se često čuje riječ sapunica kao televizijska serija. Priča može biti neka vrsta pripovjetke, a možemo reći da netko priča, netko nešto radi. A domaći kruh može biti domaći, mogu biti domaće životinje. Postoji čak i likovi u jednoj priči koji se zovu domaće. Pitajte svog brata i sestru jesu li čitali koju knjigu u kojima su bili domaći. Kakvo je to seosko imanje na kojem nema guske? Dobro gledajte i dobro slušajte jer ćete svašta još novoga naučiti o guski i seoskom imanju. Volim životinje. Guska. Guska uživa na travnatoj livadi. Okreće glavu i pogledom traži prijateljice. Evo ih, cijelo jato. Guske imaju bijelo perje, dugačak vrat, okrugle oči i narančast kljun. Imaju i kožicu među prstima kako bi brže plivale u vodi, koju jako vole. O, kako si rasteže noge! Guskino perje veoma je meko i često se njime pune jastuci na kojima spavamo. Zato njima nikada nije hladno, grije ih perje, a vole i širiti svoja krila. Guske vole jesti mekanu travu koju čupkaju velikim kljunom punim sitnih kukica. One vole biti u društvu, ne vole biti same. A ovo društvo je odlučilo malo odspavati. Ne smeta im hladnoća. A baš se voli igrati zajedno. Guske se vraćaju iz šetnje kući. One su prave čuvarice dvorišta. I tako se simpatično gegaju dok hodaju. Odmah piju vodu iz svojega vjedra. O, kako im to godi! Na redu je ručak. Dobar tek! Guske obožavaju vodu, no ovaj je gusan ipak nepristojan. Kupa se u vjedru iz kojeg druge guske piju. Čak i Roni.
a perje mu se ne smoči jer je prekriveno mašću. Gusan i guska najradije šeću uz potoke, jer su uz njih uvijek pašnjaci sa svježom zelenom travom, njihovom omiljenom poslasticom. Kada se izlegnu guščići, i oni će s njima u šetnju. Mama guska brine o svojim mališanima. Uči ih kako tražiti hranu. Pa idu na spavanje. Jesmo li se već pomalo umorili? Evo, stigli smo još malo pa do kraja naše današnje TV škole. I to je vrijeme da vidimo što nam se nalazi u ovoj kutiji. U ovoj kutiji nalaze se papirići. Izvlačim prvi papirić na kojem piše: potražite i pročitajte priče o domaćim životinjama. To je zadaća za svakodnevno čitanje priča. Jeste li danas već pomilovali svoju školsku torbu i svoje čitanke? Ako niste, ovo je zgodna prilika. Pronađite prvo u svojoj čitanci postoji li priča za čitanje o domaćim životinjama. Ako nema, pročitajte neku drugu, jer čitanje je jako, jako važno. Idemo dalje. Prijedlog za drugu aktivnost. Istražite zanimljivosti o domaćim životinjama. To možete raditi proučavajući nekakve dječje knjige. Pogledajte u udžbeniku iz Prirode i društva, možda se kriju nekakve domaće životinje. Ili uz pomoć mame, tate, djeda, baka, starijeg brata pokušajte naći nešto na nekim stranicama internetskim o domaćim životinjama. Dobro. Sljedeća zadaća je istražite zašto je hrana tete Ruže zdrava. Zapamtite, dobro pitanje, možete si ga zapisati u školski dnevnik. Znači, želimo do sutra jako puno odgovora na pitanje zašto je hrana tete Ruže zdrava. I sada za kraj, potražite slike domaćih životinja i zalijepite ih u svoj dnevnik. Možda kod kuće imate neke dječje časopise, neke časopise za odrasle, neke letke propagandne u kojima se nalaze domaće životinje. Lijepo popodne provedite rezuckajući i ljepuckajući u vaše školske dnevnike. Sretno!
Ovaj nastavni dan bogat je sadržajima o prirodi, pa stoga pogledajmo sljedeću priču u našoj čarobnoj ploči. Mama zemlja stalno se trudi popraviti štetu koju čine ljudi. Stop, ovako ne ide dalje, brzo jav nam šalje. Čuvare prirode tražim hitno, a učitelj Pierre naučit će vas bitno. On snu sa zemljom priča o ljubavi za sva bića. Učitelj Pierre skače i sna jako čudna, prepričat ću ga šumi jer već odavno je budna. Čujte i vi, zazvao me noćas nježni glas, znate moje ime, rekog poznajem li vas? Zemlja ja sam, mama, svakom biću stijeni, probudi moju djecu jer sad pomoć treba meni. Skuplja me kipu dok srce snažno lupa, prirode čuvari, mama, bit ćemo svi skupa. Prijeti se za me, znam da sam nam draga, hrabrost nam treba, mudrost i snaga. Obećali smo na nju, misli danju noću, u prirodu preseliti i čarobnu ploču. Gori na srce, od velebita veće, prirode je čuvar, u akciju sad kreće. Zrak, voda, biljke, životinje i hrana, bit će dobri moji, vaša briga svakog dana. Danas postajem čuvar prirode pa imam tremu, no Jasna i Sanja će mi pomagati u svemu. Zdravlje mame zemlje bit će nam slatka briga, a čuvari prirode neće učiti iz knjiga. U ovakvu školu niste išli prije. Šuma, gle čuda, čarobnu ploču krije. Na ploči se oko sunca naše dobre zvijezde, planeti vrte i svemirom jezde. Zemlja je, Zna Sanja, jedini planet među njima koji obilje vode i atmosferu punu kisika ima. čuvarice Jasna, gdje bi na zemlju željela poći? Ovamo! O, pokazala je otok na globusu u ploči. To je Island na kojemu stari vulkan pučka, a gejzir skače, vrelu vodu mućka. Takva je bila cijela zemlja. A, Konjić nam priča. Imala je zrak, vodu, kamenje, pa rodila biljke i živa bića. Znamo, Sanja će. zemlja nam je svima mama. Brinemo se za nju. Jasna veli. Ne može sve sama. Ekolozi smo, Konjiću, i svatko od nas teži da zemlja ostane zdrava, u skladu i ravnoteži. Pozdravljam ga, brišemo ploču i prašumu rišem. Zrak prepun kisika, punim plućima dišem. Sviđa vam se ovdje? O, pita majmun s grane. Onda se potrudite da onaj s pilom stane. O, Jasna zna biti stroga. Ej, ti, polako, šume su pluća planeta, neka ostanu guste ovako. I ja mu brišem pilu. Majmun veli. Tako treba, sad svi brišite odavde, jer tigar iz grma vreba. Čuvari smo prirode, nemojte nas gristi. Vjerujte, gospodine tigre, nisu svi ljudi isti. Čuvat ćemo divljinu U strahu obećava Sanja. i sve životinjske vrste. Ja rišem čamac. Bježimo iz prašume guste. Rijeka je brza, teče slatka voda, popiću je. Stoj, nemoj! Upozorava me Roda. Iz one tvornice u rijeku otpadna voda curi. Jasna, brzo obriši tvornicu, jako nam se žuri. Hvala! Iz rijeke čujem glas. Ribe su tihe, somče. Budi glasan umjesto nas. Hoću, čuvari prirode bit će uvijek budni. Velim i gledam onaj toranj čudni. Dolje je bušotina, ljudi naftu iz zemlje vade, pa od nafte prave benzin na koji motori rade. Prolaze automobili, iz njih kulja dim, Zabranit ću prolaz kaže Sanja. i završiti s tim. Nafte će uskoro nestati, ali vjetra nikad neće, pa tornju crtam krila.
neka ih vjetar okreće. Bravo, vjetrenjača će električnu struju dati. Hvali me Sanja, dok Jasna pogledom avion prati. Zaprašuju nas. Komarci mi uho zuje, no znaj da se tako cijelu prirodu truje. Izbrisat ću ga, ali dečki nemojte bosti. Komarci smo, moramo, oprosti. Joj, češu se čuvarice, svrbi Pjera ekologa, no nećemo odustati od zadatka svoga. Gle, plastični otpad. Koliko posla za nas čuvare. Mijenjati treba navike stare. Dobio sam košaru. Tu su i baloni. Čuvari prirode u akciju. U vis nas dižu oni. Zemlja zdrava i sretna svima treba, pozdrave i sreća neće pasti s neba. Pleši čarobni ples, zemlja zove čuvare prirode, ona traži nove. Žaju su ljudi palili i zrno bili, zrak su prljali, kiselu kišu oblak mastili. Voda nije čista kao prije, gradili centrale, postavljali brane, struje im treba, svijetli na sve strane. Brda rastu gdje prije nisu bila, to je otpad koji se gomila. Zemlja zdrava i sretna svima treba, pozdrave i sreća neće pasti s neba. Pleši čarobni ples, zemlja zove čuvare prirode, ona traži nove. Ruši se stabla, dobri dik pada, gdje je bila šuma, livada je sada. Svakog dana izumiru vrste, rojit ćemo skoro životinje na prste. Planove ljeti, ruče srcine, čudovište raste, račica mu ime. Novo što klasa, crnje je sve veće, od tog dobe kruha biti neće. Zemlja zdrava i sretna svima treba, pozdrave i sreća neće pasti s neba. Pleši čarobni ples, zemlja zove čuvare prirode, ona traži nove. Vidjeli ste što mami zemlji čine ljudi? Popraviti štetu, svaki se čuvar prirode trudi. Na ploči je kuhinja. Što bi Sanja htjela? Pokazati kako je lako činiti dobra djela. Prvo, užina. Kutiju pahuljica uzima Jasna gladna. Iz hladnjaka vadim voće i bocu jogurta hladna. Ne razmišljaj pred otvorenim hladnjakom. Sanja se za glavu hvata. Štedi električnu struju i brzo zatvori vrata. Poslušao sam čuvaricu mudru i strogu. No, pa sjednite, nećete užinati s nogu. Ham, ham, mljac, mljac. Fino smo i zdravo jeli, a sada bi posuđe oprati htjeli. Ne pod jakim mazom vode, Uči Jasna mene. nego u posudi sa što manje pjene. Štedjeli smo vodu i oprali posuđa hrpu. Sanja ga ne briše papirom. Imam dobru staru čistu krpu. Imamo i otpadke, ogriske, kore, ambalažu, razvrstajmo otpad. Čuvarice prirode se slažu. Stani, Stroga je Sanja. ne izlazimo iz stana dok lampe i žarulje svijetle sa svih strana. Gasim lampe, štedjeti moramo i danju i noću. Sada smijemo obrisati čarobnu ploču. U ovu kantu plastika, u ovu kutija od kartona. Organski otpad u vrt. Jasna će i uzima kore ona. Pogledajte kako su lijepe gredice salate. Nije teško uzgojiti svoje povrće da znate. Umjetnim gnojivom čuvari prirode gnojiti neće. Zato biljne ostatke ne bacamo u smeće. Čuvari prirode sami kompost prave. To je prirodno gnojivo u ime zemlje zdrave. Jao,
biljna uš u mojoj salati prijeti. Ne trebam otrov, u pomoć bubamara leti. Sredit će uš, spašena mi je salata. Meni treba majstor. Jasna zove. Evo alata. Priznajem, sa čekićem nisam spretan previše, no na čarobnoj ploči lako se i briše i riše. Ah, evo kućice za ptice i objesit ćemo je na granu. Stavljamo u nju mrvice, zrnje, finu hranu. Ciju, hvala. Sretna je ptica, a čuvarima prirode ponos krasi lica. Još bismo sada provjeriti htjeli je li mama zemlja zadovoljna i što sve od nas želi. Mudrost i dobrotu brzo vratite u modu, jer tko će pomno brinut se za vodu, svake noći bdjeti, vrijedan biti danju. Imam desnu ruku, već dugo znate sa nju. Stegnuta će čvrsto biti, paština svaka, a Vesnina će briga, bit svježina zraka. Dajem vam svu snagu, vjetar, vodu, rudu, tko će pazit dobro, da razumni svi budu. Što se sunce može pokazat će nam vana, o otpadu Martina će se brinut svakog dana. Životinje i biljke na srcu mi leže, neka budu site, zelene i svježe. Pod jasninom rukom svaka biljka zdrava ničem, životinjama druga sanja zaštitnica bit će. Svu zdravu hranu povjerit ću moli, a đacima želim nek uživaju u školi. U trenutku prije sna, kada spremaš se na put preko mora i kroz šume zelene, iz daljine čućeš glas koji drhti kao prut, to ti zemlja tiho šapće, čuvaj me. Neka sve završi lijepo i dobro. Pozdravljamo čarobni cvjetić koji nas je i danas pratio i koji nam predlaže što treba i što se može lijepo i dobro učiniti. Pa da vidimo. Za sebe učinite to da za užinu pojedete voće. Za sebe i druge učinite dobro tako što ćete igrati neku društvenu igru, recimo čovječe ne ljuti se. Možete o svom kućnom ljubimcu napisati nekoliko rečenica. Možete nacrtati svog kućnog ljubimca, a možete pogledati i crtić o kućnom ljubimcu. Danica i psić. Vi još spavate. A tko će obaviti posao? Danica je protrljala oči u krevetu. Sanja li? Kakav posao? Još pitate. Ne znate što se dogodilo? Nestao je Medo. Uspuhani psić hodao je u krug od uzbuđenja. Medo, moj Medo! Poskočila je Danica. I zaista, na prozorskoj dasci gdje je uvijek sjedio, nije više bilo Mede. Koga ste vidjeli? Što ste čuli? Izvadio je psić mali blok i pisaljku. Nikoga, spavala sam, zbunila se Danica. Aha, kad ste posljednji put vidjeli nestalog? Sinoć, kad sam krenula spavati, malo smo porazgovarali, dala sam mu pusu i ugasila svjetlo. A možda je samo izišao prošetati. Ne sviđa mi se to, gospodična. Možda je pobjegao od kuće? Pogledao ju je detektiv upitno. Ne, nemoj Medo. Pa zašto bi pobjegao od kuće? Bio je sretan. Kako znate da je bio sretan? To vam je rekao? Ne, nije, razmišljala je Danica.
ali nikad se nije žalio. Čupavi detektiv češkao se po vratu. Ovako nećemo daleko stići. Je li spominjao da će nekamo otići? Čekajte sad kad kažete... Nedavno je dobio razglednicu od rođaka, Mrkog Mede. Danica je prevrtala papire i knjige. Našla ju je u ladici. Evo je, Mrki Medo, Velebit. Koja je to ulica, znate li vi? Velebit nije ulica nego planina, to biste mogli znati. Prijekorno ju je pogledao. Danici se nije svidio njegov ton, ali sad nije bilo vremena za durenje. Moramo pronaći Medu, idemo za njim! Viknuo je i dohvatio Daničin ruksak. Unutra je potrpao tople čarape, dekicu i napolitanke. Idemo! Čekajte, detektive, a gdje ćemo ga pronaći? Koliki je taj Velebit? Ali detektiv je već prašio prema željezničkom kolodvoru. Dok su čekali vlak, psić je telefonirao svojim kolegama. Da, pronašao sam trag. Ne mogu ništa reći, moramo biti oprezni. Stvar je opasna. Nestali je, čini se, u rukama divljih otmičara. Danica nije mogla vjerovati svojim ušima. Divlji otmičari, rođaci moga Mede. Ipak nije ništa rekla. U to je stigao vlak koji su čekali, ali prije nego što su zakoračili u njega, upravo na ta vrata izašao je nitko drugi nego Medo. Danica je uzviknula: Tu si, a ja te tražim. I potrčala prema njemu. Zgrabila ga je u naručje i zagrlila. No, detektiv je ipak skočio na stubu vlaka i viknuo: Oprez! Jeste li naoružani? Ko? Ja? Dobročudno je promrmljao Medo. Imam samo ovo. Pokazao je staklenku. Dajte! Psić detektiv ju je oteo i strpao u svoju torbu. Dokazni materijal. A sada čujem. Gdje ste bili? Pozvao me moj rođak. Darovao mi je staklenku meda. Oprosti, Danice. Mislio sam se vratiti do jutra, ali vlak je kasnio. Nemoj me više tako plašiti. Zagrlila ga je djevojčica još jedanput. A vama, detektive, hvala na istrazi. Ali psić je već razgovarao sa željezničarom. Vlak kasni. Zašto? Tko vas je napao? S kim ste u dogovoru? Jadni željezničar samo je slijegao ramenima, a Danica i Medo su se tiho izgubili, smješkajući se. Stigli smo dakle do kraja, pa ću pitati učiteljicu Sanju kako vam je bilo danas drugi dan. Bili smo jako marljivi i završili smo lijepo i dobro. I sada bi još samo željela reći svim učenicima i učenicama koji nas gledaju da svoje radove, svoje fotografije školskih dnevnika, svoje rečenice i sve što misle kako bi mogla biti njihova TV škola šalju na adresu uz pomoć roditelja na adresu elektroničke pošte škola na trecem 2@hrt.hr. Očekujemo vaše pošiljke. Hvala vam, a ako ste nešto propustili, YouTube kanal Škola na trećem, tu je za vas, pogledajte sve, a također tu je i multimedijska platforma HRTI i možete pogledati sve lekcije i sve ono što je bilo u ova 2 dana na našoj školi na trećem.